Ngobrol bareng anak lewat VN. Buah batu jadi goa batu. Saloka jadi santolo hihihihi. Bang, terus gimana bang? Ciborma, atas Ciborma dengan Kasantolo. Apa tuh? Dari gua batu terus ke gua batu Kasantolo terus Kasantolo kaborna. Nah, masalah koleket si mama masalah sepatu gitu. Di mana gua batu? Gua mah tuh tempat simpen bea si mah, tak ada gua. Papa di dalam teh gua batu mana? Tanya sebuah batu. Bapak man terus di gua batu teh di dalam man. Dari bapak eta teh gua batu masalah leket teh. Eta teh anu basar teh ya si mama masalah sepatu teh ya. Paya basah dulu si mak basanten sakola. Nama nate buah batu, bukan gua. Bapak, si mamang kan si mamang teh keur dulu teh apa sagede dada teh si mamang teh sakola di situ dada pak si mamang teh. Bentar, bapak teh mau naruh tadi teh kan kita cek ke gua batu terus ke Santolo ama gitu, Santolo ama. Apa ada sakola si mamang mah kira si bayi tunggal mang. Mohon era itu Rahman sami jeung dada. Santolo teh anu simpin geuning. Pas sagede sinden simpin tos papa. Keterang bapak teh di mana Santolo teh nya? Di mana Santolo mah laut atau lautan udah ada itu teh ya? Bapak Santolo teh tanes laut. Anu simpin basa teh anu keur kecil sok. Salokot tas aloka. Kasaloka geuning simpin basa teh kasaloka geuningan. Atuh udah dada mah Santolo, atuh teh bapak teh bingung Santolo teh di ama. Kasaloka. Sok numpak bus. Oh, sok soleh.